Akiheana irio ici kuri urugamiriri wa njereno ya Voi Mũmbunge Jonas Mulolwa augite atacukite ikinya riri niguo kuhe uhwa akanya ga gukungwira kuona mwaka uyu matikoretwo magicererwo ni family ciao na arata kumana na watho wa thirikari wa kurugamia icera njera-ini ni undu wa mututhuko wa murimu wa COVID-19. Huu ukiwa ni wakati wa sikukuu, tumetaka pia kukumbuka wale wenzetu ambao wako hapa ndani. Kwa tunajua they are part of our society. Ukifika wakati kama huu nao tuwakumbuke ili waweze kula sikukuu kama sisi wengine ambao tuko pale nje. Kwa hivyo tunawatakia heri, Christmas njema, mwaka mpya wenye mafanikio. Tutazidi kufanya kazi pamoja wakati huu, maana hapa ni kurekebisha haki, kurekebisha tabia na haki, sio? Basi hiyo ndio tunataka. Nimeshukuru sana kwa wito wako ambao umetujali na umejali walio ndani wetu ambao hawana watu wa kuwatembelea kuanzia COVID yanze. Haya mamkate, chai, yale ambayo umeyaleta itawatolea mawazo kidogo ambayo walikuwa nayo. Na kuo kauntini ya Kajiado, maafitha a borithi ni macerete mucini umwe wa ciana cia ndigwa taunini ya Kajiado na gucitwarira mithemba itiganite ya irio ta mitu, maguta na mucere niguo kuhe ciana ici kanya ga gukungwira thiguku. Na muthenya wa umuthi twina gikeno muno ni tondu ni twacererwo ni thigari cia kaunti ya Kajiado mauma guku othe, ona ko matina kinyothe no ni meka kaundu ka magegania to ni maturehera irio cia kuria na ni matuhe nginya school fees ya ciana igicoka thukuru next week. Koguo Ngai amurathime na aria angi mena kuu njothe, Ngai amurathime tu. Kaunti-ini ya Murang'a andu akuru a miena itiganite wa dini ya Muraradia gicigo-ini kia mbunge gia Kiharu onao ni magunikite na uteithio wa mithemba itiganite ya irio iria iheanitwo ni abitha umwe wa mathomo ma kothi cia mwako thirikari-ini ya kaunti iyo. Bata witu ni turigicoke matura maitu mothe kuria tuhotete kureherwo andu aria akuru na aria matarehota tuhote kumahe kiria twina kio nigetha onao ithu tukienjoy Christmas tukiria cabaci kiria nyama ona kwa andu acio akuru na matarehota uguo turathimitwo na guko kote kununga cabaci icio. Na makanika a tauni ya Kirini kaunti-ini oyo ni magunikite na uteithio wa ng'ombe ithatu cia kuria hindi ya thiguku iria iheanitwo ni mumemba wa bodi ya thibitari munene wa Kenyatta Stanley Kamau uria hindi ya mihango ino aikite hiwa kuri muingi akiuria andu mathie na mbere gwithema na murimu wa COVID-19 na makiri ihinda-ini riri ria thiguku. Riu kwina corona na nĩ ngũria tondu mwena relatives Nairobi na Nyeri, Mombasa na kundu kuria kungi guothe, tafadhali angikorwo to nginya mundu oke mucii Christmas ino, angikorwo to nginya mundu eke atia merei mama tumire kanyamu to ni mui nie ndigoragwo hadi Kenya na ngoragwo na kundu kungi ndugamirire ta kuria Kenyatta National Hospital. Uteithio ni wa mukiritwo na gikeno kuria Kamau ongerere na kuga ni hari bata wa andu aria mari no hoti mateithie andu aria angi amu murimu wa COVID-19 wathararirie muturire wa andu aingi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.